boy do di menumpang jualan. Jualan apa, Dek? Kakak jualan hati jangan ya. Kakak aja belum laku-laku, Dek. Mirip opung. Jelas lah Bu, pengaribuan. Sambil jualan lah Tante. Oh, itu pribadimu lah, Dek. Penting ku kasih jalannya. Ayo Ting Ting, Aswar, apa kabar bos di Jakarta? Lancar kan pala medis? Doakan aku selalu di sini ya bos, biar bisa kita jumpa lagi di Madinah. Siapa Joao? Sartika Malau, sama nama kita. Res Hian, penontonmu Hasian. Kau nih Jeremy. Bah, sudah. Apa lagi lagunya guys? Oh, tunggu dulu ya. Isi hujah surat mito tumasay leleng somarnaro surat na dilen mituaw surat na raray oh surat na raray las maraburan maday luki tung masay leleng somarnaro surat na dilen mituaw surat parsirangani oh surat parsirangani tapunai sanggot nai ditas tasa harapaki di deko-deko lupa onanmu sasude halang mi natua tenanana tenanana. Aku udah menunggu kakak. Berapa umur Tante? 30 JJ tabrak. Hatur kak, jangan kasih kendor. Itu Sartika. Oke. Aku udah say. Siapa nih? Halo Marni, apa kabar itu? Puji Tuhan sehat itu. Di situ sehat juga kan? Bagus kau ngomong. Nama siapa nih bos? Slow. Sapa dulu aku kak. Halo Dek, si Regar. Apa tuh? Slow. Jangan berbadai. Tetap selalu terhibur melihat aku ya guys. Tenang. Semangat. Udah tarik lagu guys. Ya guys, sudah ku subscribe YouTube-mu. Oke, tolong sapa Joao. Ayo salam.